chibai le vek ule tuntuma hian Tunlai huna Kohhran nêktu zirtirnate ti thu Rev.Dr.R.R.Vanlaltluanga Asst.Prof Theological College thuziak kan ngai thlau donani chiar chanila Kohhran hian adin tir phata tangin soisel tu le do tu anei ngala tun thleng hian chung lam le pon lam atanga soisel na le harsat na ama chon reng ati thei ome tuntuma hian Kohhran rama Kohhran nek reng tu zirtirna danglam then khatte kan soidona an zirtirna ni phung tlang pui tar langin chutiang zirtirna ma chon dan tur chukan ngai tu ho dona a chan let na lam thu tarlan te hi aziak tu mi mal ngai dan an ni a Mizoram Presbyterian Kohhran ngai dan official stand tarlan na ani kherlo ti hria ila atha ange pakhatna chuan thim thu ni na le zoram khovar emo zoram thar thim thu ni na hi ati ra soi tu chu pusai khuma South Vanlai phai khu ami ani kumsang kazakwa somnga pasari tanga sang kazakwa somruk panga laivel khan Mizoram omdan tur rilok na apuanga engtiang chi inge a rilok na thu hi apuan hriat lei thei ani to lova ama nge in a thudon aziak chu te chu athlana phumtel vek ni in soyani athi atanga kumsom li zet nuwa afapa in apa thil mu te chu aziak ta chawa ziak mai le bel om takang mole hei hi pusai khu ma hril lok na kan hriat na hnar ber chu ani tani he hril lok na hi hlomli ang dewina soi thei ome hlom khatna chuan ram le pathian in kar tluk san na thu a soi lang sara a soi dan chuan zoram sual na hi anasat to ema wangin pathian in kan ram hi athian fai dona chumi nuwa chuan zoram hian hun pui thua thum atong dona ni hlom ni na chuan hun thim thua khat na chungchang a soya he hun thim thua khat na hi zoram buai sang kazakwa somruk paruk atang sang kazakwa somriat paruk kha nia rilfia ani nge a rilok na hlom thumna hian hun thim thua ni na chungchang a soizom le a he hun hi thim tak thim cha tak ni na soi nge khocha khatangin namkol an lo kalanga lalpa a atak taka in ngat tlat te chawin he thim thua ni na hi an paltlangang ti na soi bok hlom lina hian zoram khovar leizai on chungchang a soya a soidan chuan Mizoram hi khoizu le nuta tui luan naram ang ani ber mai eile bara kanin to delanga leilung hausak na na men lo kan hai chuakanga mani a ro in relin zalen na fam kim kan nei to anga khovel ramdang sarkar lian te hian Mizoram hi anin ton siak don ani zoram khovar ne na kalkop tak hian mithen khat chuan zoram thar an ron tlang au pui mek boka an tui pui ber chu dang deuh ma se an thu cha chu adang lam thui lem lo zoram thar boi pui tu te hi chuan political agenda an da laili hle a politics an tumram thleng turin pathian thu le rilok na thu te hi an mang mai ni na ngai thei amai ro chu hetiang hun rang kachak zorama thlentir tur hian siam that na be pui thlak lam chu an ngai poimo lem lova rilok na mumang le in lar na sang sang be chana mangin chu tiang hun chu zorama alo her chuak mayanga chu zoram thar chu ani mai don ani ti in an ngak le ani ber mai hetiang zirtir na hi entia ngai tur nge ni ang mizote hi mirel runem kai ruai olsam tak kan ni a ruai tu anom phot chuan zui tu kan om zelemo ti mai turani he zirtir na po hian mithen khadril ru chu a ruai hle ni na lang chuwangin he zirtir na chungchanga kan ngai tu tel tur thir then khat antar langila pusai khu ma hril lok na zia ka kan mu hi entiang takarin tlak nge ni ti hi ngai tu ngai hle pusai khu ma thi atang kum somli zet nuwa afapain apa thil mu te chu aziak ta chau ani a tuna kan mu ang diak hi apa hril lok na ani nge yangem belle pai herdang lam deuh a omangem kan ram din hun hrechiang chunga thu her kwal chop
om theyangim tin pusai khu ma hril lok na hi lo thleng dik tak tak don po ni se angial ngan lu tukalak chu adik kher lowang khochak lam ne na kanin zar zom na look is policy hanti te act is hanti angte atang hian sumle pai kan rin dan le ngai hlut zong mang hian min pong sualanga ri lo mangin min ei ral duak don ani mai jok lowang mo chu lalpa in ngat tlat te chu ati poi lowang ti thunen po hian a in thlop fu jok o masin zoram thar hi siam tum turani a anga chu ngot chi chu ani lowang dikna rin omna thiang limna taimak na le pathian tri na tak ne na siam thei chi ani a khilai ang dewa lua tum tu te hi chu an la beidong na sakho pang pathian in eng namma anam thlan Israel te hial po ramthar akhilai ngai lo be fight chu chi jok ani panina chuan sakol le tunlai technology thlun zom tumna ma na tang to in sakol chungchang zirtirna hian ring tu te alo te boy thin mun sang sakola pu thil chi sang tam to hle a hun kal zela sakol nile lova an hriat po in pu tur dang an zong zela mak takani mi pang ngai ta na oi omlo tak thil te po hi a oi tok an lo om zela khovel ma son na ina kentel computer thiam na manga sarkar malak na chi sang po rin thu le ngai dan nen bol phuanin bible thu nen an sui zoma sakol an chok chuak ani ber mai thren khat phei chu Kawrthana om zui zel ngam lovin Kawrthana an chu san le nge thin tun hnaya sakol boipui tu ten sakol anti ber chu pol pathum sarkar Christian sakhwa le ringlo sakho inzom kho mina siam tur niangain heng thil pathum laka in thiar filim chu sakol laka himna ni nan ngayani heng pol ten an mi le sa te an chin chia na chu sakol chin chia na niangain chin chia na man ruwa identity card ang chi reng chu ration card nen lam an mu sakol vek ani bera aadhar card ngat phei chu tri khaya an nei ni na lang UID baka tun hnaya sakol nena an soizom dang pakhat chu radio frequency identification RFID hi ani a RFID chu dor bung ruwa thil zor laya achan chin toy te an tarlan na tek label hi ani maya tunlai thiam na lo sang zela thil object engpo achan chin toy kim takada a inpek chon zung dan an thiam to a bung ruwa ran vul le mihring tengei po olsam takin chin chia thei alo ni ta hetiang thil thar lo chuak hi sakol chin chia na ni thei mai ngai anom ta zelani soitam po ngai lovin UID hi sarkarin akhwale tuite achin chia na ani a identity card pa ngai aya changlung jok mitinin danglam bik na an nei kutzia fingerprints le mitnau te iris scan telan tel na tura duanani India sarkarin UID asiam chan chu akhwale tuite hriat chiana andik na chan vo humhal sak adu wangani India rama hian mihring kan tam awangin mi le sa in chiana har ema chu tak chumidik lo le rin om lo tan dan kala chet tirem chang tu ani vote in thlak sakte mi chan ai ei sak mai te a hluara rampon lamatang rol ral chethin te po anzalian thei hle ani thil thalo ti tu te dang chepa poi khoi tu te man chua ani thei na tur le mitha le dikten an chan vo an chan nge thei nan le an ma ni hum him nan UID hi India sarkar chuan asiam ta ani sakol le tunlai technology soizom tum tu te hian nakina chuan ti hi an thukal pui dan berani zeldin thule ngai ruat na in thil an chuidon vaka thil ni thei mai om te chu an sui zom kwal vela hlau om an siam chop taber mai ni na lang kan bible in mi ti chethei rin than na te arukin an ron lu puyang tia alo soilok ang hian thumak le bel chian dol lo manga kan inti boy thin hi awan doi thlak tak zetani
pathum na chuan secularism le Kohhran sel na chanchin tha kan rama alo lu atang khan mizo van tlang nuna hian Kohhranin omzia anei thukin Kohhran o chu alian hle a mipui van tlang le ramro rel tu te po in Kohhran o chu an ngai chang hle thin hun local zela Tunlai na le fin na lama ma kan son chak ema Kohhran o le thunei na po apan tiala van tlang nun le ramro rel na thila po Kohhran o chu azoi tial ni na ngai thei Kohhran nek ngam le soisel ngam chu mi huai sen anga an ngai ta emo ti mai turin an sel bora Kohhran chung ko ro rel na thil le chung lam nun thlengin an dim chuang lova ram ro rel na le van tlang nun lam thila Kohhran chet vel na po kuang lo nor an ti a Kohhran chuan thlarau lam thil chau boi pui se atok mai ti in Kohhran chu van tlang nun atangin bo hial an du emo ti turani a chanchin bulam le social media lama po Kohhran soisel na thu mu tur om chamchi tamai zongani hi hetia kan nam nuna Kohhran din mun tlan hiam ta tial hi engwang nge ni ang hem chung changa kan nam zia le van tlang nun in rel dan soi dang lam na satu berchu secularism emo secularization emo hi ani ome van tlang nun zirmilang sar tak Karl Marx ate Max Weber ate Emil Durkheim ate chuan secularization in kanun alu chil na sat ang zia zelin sa khopoi mo na anep thei dan tur thu an lo sailok vek reng ani chuwangin secularism chungchang hitlemin han zui dewila atha ange C.Lalduhsangi dictionary chuan secularism chu ti sa le khosak rel bol na le sa khuwa hi in kai noi lo se ti adu na ti na soya ma se he soifi na hi khothlang lama an mandan ani chawa Indian secularism chu adang dai thunga sa kho zalen na tu po in adu sa khuwa chu azui azom le azirtir phalsak na zo ani sarkar chuan sa khuwa zong hi ang khatina ena India secularism a chuan sa kho dan te za sak tur ani na le sarkarin du sak bik nei lovin in ang tlang takin a en turani ti ain phuma sarkar ho tu ten sa khuwa zong an za sakanga zalen na an pe anga an mani sa khuwa theu an zom thiang ti na ni zo sa khopol hian sarkara thuro nemo adu da nemo asoi thiang lo ti na ani lo ani Kohhran le sarkar in lai chin na hi ngai tu film khurangai hle Kohhran chanchin lam kan thlir chuan Kohhran le sarkar in lai chin dana hian har sat na om thin ti chu kan mu thei Kohhran siam that hun malam kha chuan Kohhranin engkim aken ko hun lai atam jok ome Kohhran siam thatu te po khan thlarau lam thil le khovel lam thil in kara ramri kham har sa anti hle ni na lang achan po mi pui zong kha Kohhran le sarkar khwa le tui an ni kop wangani hun le mun then khata chuan Kohhran le sarkar akal ran viau la ya oma adanga chuan in nerem taka an kaldun thu mu tur ombok keini kalvina na thlak te hian kan ramro rel na le van tlang nu na Kohhran din mun le mo phut na hi kalvina zirtirna atanga kan ngai tu thar le atha ang kalvina khan sarkar hi mihring om khom siam social contract mai anilova pathian in ro rel na fel a ena tha ati em tura leilung mihring le thil engkim en kol tura aruatani ati a ama khan politics na satakin azirtira ro rel na zong hi pathian lalna hnuai da vek turani zia asoi war le ani Kohhran le sarkar in lai chin na dan po fel takin aduang ani pathian chung nun na sovereignty of God hi angai poimo in ada sang hle a pathian chu Kohhran chunga chau thunei tu ni lovin mihring nun pum pui ramro rel na eizon na van tlang nun chunga te po lal le thunei tu ani chuwangin mihring nun pum pui hi pathian thunei na hnuaya atlulut turani ti hi apom dan ani tin Bible ngai po hi pathian thu tak kan thlarau le taksanun pum pui kai hruaina atana kan man tur ani a
van kai buang chawa kan ngai tur ani lovang hi Kelvin ale athian te siam thatna man ro pui berani hetiang taka pathian thunei na hi a huap zo ani awangin mitinin kan na theu pathian na ngain kan thok tur ani ang leilung le achunga thil om zong hi pathian ta ani a mihring nun pum pui hi pathian ro rel na hnuai mi ani awangin na en kim mai hi pathian in le lo en kol na vekani ti hi Kelvin ngai dan ani a hemi wang hian Kohhran chu sarkar thunei na ain rol tur ti na ni chuang lova ma se sarkar kalphung pum pui po pathian thunei na hnuaya pathian du dan anga kaltir tumin Kohhran chuan abei tur ani ang athu hrima Tunlai kan rama Kohhran ne ka soisel tu te hian engril rupu in nge an soisel thin ti hi ngai tu ngai hle Kohhran chu soisel thiang lo ani bik lova kal sual thei tidik lo thei ani ve tho chu wangin soisela ti dika siam that hi atul huna om Kohhran soisel du na hi chan chini lian taka om thei pakhatna chuan ma ni du zong hidden agenda ti hlotling tura soisel na le pahni na Kohhran mangai na le du sakna awanga soisel na te kan rama Kohhran soisel tu te tam zok hi chuan achan pahni na hi chu an thleng zo kher om love atlang kom na ma na chang to in Kohhran hian beile soisel atok cham chi a zirtirna dik lo po a om reng ti la kan soisual om love heng Kohhran nêktu thil chi sang le soisel na chi sang te hi Kohhran chuan a thei angin a chang le thina Kohhran in a chan le dan hi kong sang in a soi thei ome pakhatna chuan ngoi rengin a chang le thin Kohhran chuan soisel tu te po chang le chuang lovin akal ngai na kal mop maya hun kal zela soisel tu le nêktu zok te hi an ral le mai thin panina chuan in khom pui le ro rel na manga chan le chang om bok abik takin zirtirna dik lo le him lo nia riat te chu in khom pui le Kohhran ro rel na mangin adik lo zia le ngol ani na chan te soin chutiang laka chuan Kohhran mi te film khur turin cha thina chutiang zirtirna pom tu te chunga po thunun na lekin achang phei chuan Kohhran atangin anot chuak bok thin pathum na chuan zirtirna mangin achang le thin bok thil dik lo le hriat dan dik lo om thei te hril fia chungin zirtirna ape thina thu chua te po asiam thin atop bera chuan hetianga Kohhran soisel na le zirtirna danglam atang hian Kohhran chuan ama le ama in enfia in siam that ngai lai te in siam tha in mason na na mang lau thin bok Tunlai kan rama Kohhran nêktu thil chi sang te hi Kohhran hian engtin nge a chan le tang ti thua hian ngai dan in chen lo thei via wanga a thaber tur po hriat thiam har khop mai engpo ni se Kohhran mi ten ngai dan siam hlei thei lova thu in chu le zirtirna danglam aom chang hi chuan Kohhran hingoi reng lovin o chu thin se a thaina rin om tin tun hnaya heng zirtirna danglam tuipui tu te hi uluk taka an chanchin zirchian chuan ma na zirtirna danglam tuipui tu te tho kha an ni deuh chok maya heng mi te hian zirtirna danglam an boi pui chia atang hian Kohhran rong bol tu abik takin pastor te le Kohhran upa te hi an hmel ma en deuh du hle a pastor te le upa te hian an ma ni chu hodeu tur le do tura an ngai ngal ngot thin chutiang ngai dan an nei sa ngal mai thina wang chuan an nun atri deuh duya rong bol tu te thu le hla po an ngai sual lui in an ngai sual pai an ngai sual pal ma em ani hi defense mechanism ma ni in hum him tumna chikhat ani du le a chuwangin an ni ho hi kom ne la du sak na tak ne na ngai sak tlat chuan kawri atu thei hle ani an ma ni hi kan do lova kan holova an zirtir na hi kan du lo zok chu ani ti hi hriat tir te po asotang tin kan ram su khlek han thlir wang hian rongbol tu te hian thanem ngai na le mangai na ne na Kohhran hum hal na lam war deuh hi atul zual zel don ni po in alang
ข้างค้า Rev.Dr.R.R.Vanlaltluanga thuziak ani a pathian ni te ani boka Kohhran lam hoi kan ron ti chuak ani ngai thatu te zong lalpan mal som le theu cheu ro se